Mara mingi sisi wafundi ndio tulipitia munjia za masomo, na mbele tusome tulikuwa na ndoto ya kuleta muradi ya umeme hapa mwingine tu ya Kichanga. Apres kusoma niliwazia kufanya vitu ambavyo vitasaidia mwingine. Niangalia mwingine iko na ukosefu sana ya mwangaza umeme, donc yani courant électrique. Nikiangalia avec mes capacités yenye nilijifunza kwa masomo, niko capable kusaidia communauté ya hapa mwingine ya Kichanga, peuple communauté. Njo kwa maana nilisema inaomba nifanye kitu kidogo ambacho kitakuwa kia maana itile ku population ya Kichanga. Njo kwa sasa nikiamua kuanza jenga hiyo muradi, yani ni projet tunatumika ni hydrolienne artisanale flottante. Ile mashine tunaitia ku moto ya Katanda. Kwa sasa ile mashine nikiwaza inatumika na inatoa umeme, yani wakati ambao tunachunga ni kufikisha ile umeme hapa mwingine, kwa sababu kule kumai umeme tayari huko. Na ile projet yako unawaza ilikukula muda wapata gani? Ndio tayari miezi 6 hizi tunaanza hii projet na tunaitumika, paske iliomba wakati mingi ya kutafuta pesa, na kitu kia mzuri sana nilisaidiliwa kipesa na wazazi wa mwingine kama vile Bonki, kama vile Biani Hamuli na wengine wakaaji wa mwingine waliwahi kunisupport kipesa na usiku kuniencourager. Bwana Ale, utuambie sasa, ikiwa haiko mambo ya siri, ile courant ambayo umeleta, umeutilize materme mwa zenye ziko pirement za ba ingénieur ama materme ziko spécifique kunyie hydrolienne, ndio kusema nini? Hydrolienne kwa kifupi ni kama vile nimezi isema mu Kifaransa. Hydrolienne c'est une machine qui transforme la force cinétique du courant d'eau à l'énergie électrique. Donc mu Kiswahili nikisema ni mashini yenye inabadilisha nguvu muzamo wa maji mu courant électrique, yani umeme. Ndio umesema ina flotte, ayo haijengwe na sima au ni hai? Hydrolienne ni teknolojia mpya iko mweshe, hayombe pesa za mingi kusudi tuijenge. Kama vile centrale hydraulique ayo inaomba franga mingi sana na wakati mrefu sana kuijenga. Ile hydrolienne ina flotte ile mai, na tulitumikisha maflotere, na ile maflotere nikiwaza vya mingi vinaonekana kwa reseaux sociaux. Ni vitu vyenye tunapata rahisi hapa mwingine, ambayo tulienda tukitransformer vikikuwa maflotere kwa ile mashine tunatumikisha, na imekuya DJ ayo kuijenga kule kumai. Hata kama wamesema DJ ni siri, lakini imekula pesa zaidi ya $1500, donc mwe ya $2000. Ile mashine pale kumai inatumika na inatoa umeme. Yani etape inatubakilia ni kufikisha singa hapa mwingine, kwa sababu tushashimika deja mapoto. Ndio tumeanza na poto za muti kutokana na ukosefu ya kifedha. Kama tungetia poto za chuma, lakini tumeanza na za muti anatanda, tutaenda tuashanje kubadilisha polepole. Bwana Ale, utuambie ni shida gani ama ugumu gani ambao uko nakutana nao ili mradi huo ambao si wako sasa, ni mradi wa jamii yote, uweze kuwezekana? Ndio mgumu ambao nakutana nayo sana sana ni materiele. Donc materiele ko ma piece fulani ambazo siku naweza kupata kikawaida kwa sababu ukosefu ya pesa. Par exemple tumesema singa, si apata makuta za kuuza singa, na si apata makuta usi za kuuza matransfo kusudi moto ifike mwingine ko stable. Juu ifali population mzuri, isikwe moto ya kucheza. Na ile ndio magumu ambayo nimesema ya kwanza. Yengine magumu ya pili ni kutokana na kapasite ya moto yetu kundani. Tumejenga hii projet, ni projet yenye ingali kidogo, lakini ni projet ya mpya yenye itafalia
nyumba fulani zaidi ya 20 mwingine ya Kichanga, itakuwa sa vile mfano ku population yote ya Kichanga, parce que demain ou après demain ile population itahitaji yengine pembeni mwa jirani watahitaji umeme, tutakuwa na lazima ya kumultiplier effort kuaugmenter tena ingine puissance. Nikiwaza mgumu yenu kunayo kwanza ni ile po ya Singa na ile po ya matransifonye nimesema mgumu yenu kunayo kwa sasa. Bwana Ali, sasa utuambie, umesema kwamba kapasite ni ya kupatia nyumba 20. Sijui, je, moto ya nyumba 20 itakuwa inatosha kwa raia wa Kichanga ama itakuwaje? Ndiyo, ile moto ya 20 ni mwanzo, ni mfano kwanza, symbole juu ile moto ya 20 ile hidroline tulijenga nini, kapasite ya moto inaproduire 15 kW yenye iko suffisant seulement ku 15 à 20 ménages mu besoin ya kuwasha mampule, kuwasha fer à repasser, kuwasha nini frigo na ingine maappareil ménagère. Na ile moto tumesema itasifire seulement donc itatoshelea wale wakaaji 12 mwile mabesoin, kwa sababu ni moto ambayo tulisha ikalkule na tutaigabula mu systeme ya cash power na limit power. Sasa huenda watu wanaogopa eti installation ya ile nishati itakuwa na itilafu kama vile radi na mambo mengine. Wewe kama engineer ukiwa na kiwanda hicho na waengineer wengine unaowaongoza, unadhani kufanya nini ili kukinga wale ambao ni wateja wako na shida kama na hizo? Ndio, shida kama na hizo, kila mteja yote ambayo tutatilia moto tutamlazimisha auze appareil ambayo tunaita disjoncteur differentiel. Ni appareil yenye nasaidia mteja wakati ya probleme, mtoto amezingiza msumari mu prise sudi kuraisi mkamate yo pige na shikata automatiquement, haitafanya ajali. Na aussi kama radi imepiga ikura direct yo pige na shikanalize direct mu ligne mu budongo, ile kura ya radi juu radi ndio ni umeme ya hali ya yulu. Wakati radi imepiga pahali haribishe vyombo munyumba, iwe watu munyumba, tunaipeleka direct mu budongo kupitia ile chombo ambayo nimesema ile disjoncteur differentiel. Bwana Ali, tunasikia iko jambo la maendeleo ambayo umeleta ndani ya mji wetu wa Kichanga. Sasa kwa faida ya vijana, itakuwa na faida gani kwa vijana? Kwa vijana nikiwaza kuna vijana wamoja ambao nilialika na kwa sasa tunawapatia formation. Deja tumeshamaliza fanya formation na vijana wa 15 na mlikuwa mna wasichana. Tumewafanya formation na formation wamekuya iweza, na tunatumika nao kusaidiana nao makazi moya, kuwafundisha kushimika poto, kuwafundisha hizi mashini natumika, kuwafundisha nini maparti za kuile mashini jina yazo nini, mashini ni nini, natumika namna gani. Na nikiwaza sija so choka bado, ningali nitatoa la kundi lingine la vijana kupitia makabila tofauti za mwingine ya Kichanga, wote naomba wafaidike ku muradi, tutatumika nao. Na kesho yake tumezipata financement huu apare financement, muradi imetembea mzuri, inaanza ingiza matunda nao watafadika kule matunda. Bwana Ali, sasa utuambie adhesion ili mtu awe mshabiki ama apate kwa umeme huo iko kwa njia gani? Ndio, adhesion yenye tuliongelea ya kwanza tulianza ni adhesion ya bamambre, yenye tunaita bamambre fondateur. Donc mwingine terme wasema ba actionnaire du projet. Wale wa actionnaire du projet, adhesion yao tulilipa, tunalipa mu tranche 3 tranche. Tura kwanza walipana $100, tura pili wamekiongeza $200, tura tatu itakuwa ni $100. Donc yani totale ya adhesion kwa membre fondateur ni $300. Après pale tutakuwa na wengine adhérents ba deuxième, donc ba deuxième qualité. Wale wa deuxième qualité tawasa ni wakilia sasa wakaji. Kutakuwa wamoja ambao tutawaadhere ku compteur cash power na wamoja tutawaadhere ku compteur limit power. Ndio kutokana ile maadhesio atia ikala
atuekala pamoja na kikundi ambacho natumika nacho kusudi tuweze pana mabei tofauti tofauti kutokana na hali ya maisha ya wakaaji. Bwana Ale, sijui kuhusu mradi wako, unakuwa na ingine ya kuongeza kabla tufikie ukomo wa kipindi? Ndio, inakuwa na ingine ya kuongeza, yeye nimezi ongeza tu ni kuomba soutien financier, donc kuomba financement kwa waongozi wa nchi, kwa waongozi wa maonje, kwa waongozi na kwa watu wazuri wiko na bonne volonté. Tutashukuru sana kwa msaada wao ambao wametusaidia, kwa sababu hii muradi yenye tumejenga haiko njoo mwisho, lakini njoo mwanzo, kwa sababu kwa sasa tuko najifunza zi ya kujenga kitu ingine, ili muradi kuizidisha ikuwe ya mkubwa sana kusudi iweze saidia Kichanga yote mzima.